laing negatibo nga pangutana may tungod sa kaluwasan, tinuod ba ang gitudlo ni Brother Eli Soriano sa dating daan nga si Apostol Pablo wala mo angkon nga luwas hangtod matapos niya ang iyang pagpangalagad nga matinud-anon sumala sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Okay, salamat ni ining maong mga pangutana. Di lang nato i-mention, kay dili magpa-mention ang mga tagian ni ining nga mga questions nga tagaan nato karon og pagtagad. Mayong adlaw na sab sa mga viewers, kini na usabin yung higala, Pastor Godser Verano, a Bible-believing pastor. Welcome na usab sa ato karong pagkat-on sa mga kamatuoran nga gikinahanglan natong masabtan. Okay, niya na usab kita karon sa pagsulbad ni ining mga negatibo nga mga pangutana. Negatibo nga mga pangutana may tungod sa siguro nga kaluwasan sa Dios. Una nga negatibong pangutana may tungod sa siguro nga kaluwasan sa Dios mao ni. Unsaon ba nato pagsiguro ang kaluwasan karon nga kitang tanan moatubang paman sa paghukom? Ikaduhang negatibo nga pangutana mao kini. Dili ba ang ato mga binuhatan mao man unya ang basihan sa Dios sa iyang paghukom kanato? Laing negatibo nga pangutana, doon na may gatudlo nga dili daw masiguro ang kaluwasan kay pwede daw bawiun sa Dios ang iyang espiritu kung makasala ang anak sa Dios. Tinuod ba kini? Laing negatibo nga pangutana may tungod sa kaluwasan, tinuod ba ang gitudlo ni Brother Eli Soriano sa dating daan nga si Apostol Pablo wala mo angkon nga luwas hangtod matapos niya ang iyang pagpangalagad nga matinud-anon sumala sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Mato dinhi sa unang pangutana, unsaon ba nato pag siguro ang kaluwasan karon nga kitang tanan mo atubang paman sa paghukom? Okay. Now, paminaw. Ang judgment seat of Christ referred to in Romans chapter 14 and 2 Corinthians diin ang mga magtutuo mo atubang unya ngadto ni ining maong judgment seat of Jesus Christ aron mohatag og husay sa ilang mga kaugalingon ngadto sa Dios mahitabo kini didto sa langit after the rapture sa mga magtutuo. In other words, human na nga ang mga magtutuo pagasakgawo na didto sa langit. Og ang madalas sa pagsakgaw, madalas rapture ang mga luwas lamang. Therefore, kinahanglan ang tao maluwas siya or madalas siya sa rapture, unya mo atubang siya ani nga judgment. Ang purpose is rewarding, not salvation but rewarding. Okay? So, hinaut nga doon natin nakuha niya na. Ang mga believers lang ang matubang niya na. Nailaing isa ka judgment for works. Gitawag ni Great White Throne Judgment. Mabasa ka na sa Revelation chapter 20. O kana nga judgment intended for all unsaved people only. Okay? O dinha basihan sa ilang sa maong judgment ang degree sa ilang punishment dito sa lake of fire and brimstone which is the second death. Okay? Pero alang sa mga magtutuo na nagdawat sa kaluwasan sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus, wala na tay labot anang great white throne judgment. Kaya ang ato nga judgment for works after the rapture in heaven is called the judgment seat of Christ for saved people only. The purpose is rewarding, not salvation, rewarding. Okay? Because salvation is a gift, not a reward. So, another nga question. Dili ba ang ato mga binuhatan mauman unya ang basihan sa Dios sa iyang paghukom kanato? Yes. During sa judgment seat of Christ, ang ato mga buhat sa pagpangalagad after salvation mauunya basihan sa Ginoo sa paghatag nato og mga ganti because of our faithfulness in our Christian service after salvation. Okay? But remember, salvation is a gift, not a reward. Si Jesus ang gabuhat ni ani dito sa krus sa Kalbaryo nga siya namatay, bayad sa itong mga sala, gilubong og nabanhaw.
Ang tao nga naghinulsol ug midawat sa maong katubsanan ni Kristo, misalig siyang buhat dito sa cross, nakaangkon ta og gasa nga kaluwasan, dili reward. Kaya ang rewarding based sa good works na nato after nga i-rapture na ang mga magtotoo dito sa langit. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, the Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So giklaro ginadina, not of works, lest any man should boast. This is just a gift of God. Ang buhaton sa tao, aron maangkon ang gift, just receive it by faith. In 2 Timothy chapter 1 verse 9, 2 Timothy chapter 1 verse 9, it is said, "Who hath saved us and called us after salvation, He called us with a holy calling." After salvation pa ta gitawag nga maghuli na, magbalaan na, mga lagad accordingly. The Bible says, "Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." Alright, another verse in Titus chapter 3 verse 5. Titus 3:5, it is said, "Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost." Okay, another negative question about salvation. Do na may gatudlo nga dili daw masiguro ang kaluwasan kay pwede daw bawion sa Dios ang iyang espiritu kung makasala ang anak sa Dios. Tinuod ba kini? The answer is no. Dili na tinuod. Komentaryo ra na sa tao, dili na tinuod. Sa Old Testament, ang dunay Holy Spirit dito nga gi-mention sa Bible, yung mga leaders lang. Example, mga balaan nga mga kings, mga mataro nga mga prophets, o mga priests, kadto lang mga leaders nila, kay mo man to'y gadalag leadership, so tuang Ginoo dito galid sa ilaa, unya, ang Holy Spirit tuagi butang sa ilang kinabuhi, pero kung makasala sila, magsupak sila sa Dios, pwedeng bawion sa Dios. Sa Old Testament na, ni anata nabilong sa New Testament. Gisilyo na sa atong pagiging anak ng Dios because gitawag na siya at the same time og spirit of adoption. Okay, so dihang midawat ni Christ nga atong manuluwas, we are adopted into God's family and sealed by the Holy Spirit of God. Gisilyuhan na ta sa Holy Spirit, wala na siya gibutang lang nga mugawas-gawas, bawion, dili na bawion. Gisilyo na until the day of redemption of our body. Okay? Ibig sabihin, till the rapture, because rapture time will be the redemption of our body. Our body will be glorified. In Ephesians chapter 1 verse 7, it is said, "In whom we have," that is present tense, "we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace." And then in chapter 1, Ephesians chapter 1 verse 13, it is said, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation." Unsang maayong balita sa atong kaluwasan, called gospel of our salvation, refers to the redemption Jesus had done for us at the cross. In verse 13, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise." Gisilyo na ang Holy Spirit, dili na siya bawion, di na mo gawas-gawas. Nga naman, asa man at taman ang silyo? Till the rapture, till the redemption of our body. In verse 14, "Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." The word earnest means down payment. Naanatay down payment. Ang atong pagiging resident sa langit, naanatay down payment. The Holy Spirit Himself. In ang Bible, until the redemption of the purchased possession. Ang purchased possession, ang gibayran ng kaptangan, kita na gibayran sa dugo ni Kristo according to the Bible, and to the praise of His glory. So ato makita nga ang Holy Spirit dili nabawion sa time sa New Testament, alang sa tanang midawat ni Kristo. You are adopted into God's family and the Holy Spirit is sealed in you, ug dili na pagabawion pa
until the redemption of our body, that will be the glorification of our body, called rapture time. Philippians chapter 3 verse 20 and 21, it is said, for our conversation is in heaven. That is 100% information. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Dayon ang atong lawas nga madunoton iyan ning tubson, tagaan tag glorified body sama sa iyang body. Another question, negative question. Tinuod ba ang gitudlo ni Brother Eli Soriano sa dating daan nga si Apostol Paul wala mo angkong luwas hangtod matapos niya ang iyang pagpangalagad nga matinud-anon sumala sa 2 Timothy chapter 4 verse 8? The answer is wrong. Wrong. Ang 2 Timothy chapter 4 verse 8 gisulat ni Apostle Paul na niadtong about 66 AD. O kanang verse doesn't mention of salvation. The subject of that verse is reward for Christian service after salvation, not before salvation, because service cannot save. Only the Savior can save, and salvation was already done by Jesus at the cross of Calvary. Okay? So ato makita nga sa 2 Timothy chapter 4 ang dimension ni Apostle Paul diha, reward, dili salvation, because salvation is not a reward of good works. Salvation is a gift of God. Gasal na sa Dios nga gihatag ni Jesus Christ nato sa diyang ato siyang gidawat nga atong manluluwas. Kay kanang salvation o eternal life parihara na siya, maura na siya nga naa ni Jesus makuha sa tao, because he is the Savior, and apart from the Savior there is no salvation. In fact, in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, gisulat ni Apostle Paul about 59 AD pa, miangko naman lagi si Paul nga siya naluwas na. Okay? Miangko naman lagi siya nga luwas na siya. Matod pa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Paul said, but unto us, including him and the recipient of the letter he wrote, the Corinthian believers. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. So the question is, tinuod ba ang gitudlo ni Soriano nga si Paul wala mo angkon nga save hangtod mamatay na siya, natapos na ang iyang matinud-anong pagpangalagad? The answer is no. Mag-upas siyang gasulat sa mga epistles nga iyang gisulat, miangkon na siya nga luwas siya. Why? It is impossible for the unsaved one to teach salvation. Only saved people can share salvation. Okay? In Romans chapter 1 verse 16, anong sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Si Apostle Paul nagsangyaw siya about the gospel of Jesus Christ. Hibalo siya, mao ni ang power of God unto salvation. Kung nahibalo siya ana, o gusto niya maluwas ang uban, ngano wa man niya tuoy. Kung ugaling siya wa pa maluwas. Pero no, disir niya ni gipaambit sa uban, naananin niya. Because it is impossible for us to give something if we have just nothing. Alright? In conclusion, don't depend your faith on any human explanations. Okay? Depend your faith on what the Bible says, because real faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So once again, don't depend your faith on any human interpretation or explanation. In 2 Peter chapter 1 verse 20, it is said, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So private interpretation is not allowed in interpreting the Word of God. The Bible interprets itself.
by the Holy Spirit that lives within us after we receive Christ as our Lord and personal Savior, proving we are of God forever. Okay, Jesus Christ also said, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Hinaut nga doon natin nakuha mga kagalaan, as far as salvation is concerned, dili ka dapat malibog, kaya di ni mo trabaho, di ni nato trabaho. This is the work of the Savior Jesus Christ. What you need is repent and receive Him as your Lord and personal Savior. At the time, the gift of God, which is salvation, eternal life, be yours. Hinaot nga doon natin nakuha, kaya wa na tayo time, mag-pray ta, kung ikaw pa makadawat ni Jesus Christ nga mong manuluwas, siguro ang pagdawat niya karon. Once again, sulod sa imong heart, tingnan siya, Lord, forgive me. Pasayloan ni makasasala, ako kandawaton nga ako manluluwas, Jesus Christ. Do it right now. Maka-comments mo kung gusto ninyo, pwede po mo maka-subscribe sa ato nga channel, Godser Verano, o Pastor Godser Verano. Let's pray. Once again, Lord, we thank you so much for your goodness to us. Thank you, Lord, nga nakahimo na sad ko sa video para sa mga viewers nga gusto maniguro sa ilang salvation aron dili maimperno, because this world is not our home. We are just passing through. Salamat sa heaven imong gi-prepare para kanamo nga nagatuo kanimo. You are great. To God be the glory. In Jesus name I pray. Amen. Okay, hantod sa sunod. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless.